Veliki pozdrav svim pratiocima mog YouTube kanala. Posle prošle emisije video sam dosta ljudi da je ostavljalo komentare, a i pozivali su me razni poznanici, pitajući me zašto se bavim bakom prasetom. Kako to da se ja kao političar bavim sa njime. Ja sam se ovako nasmejao na sve te komentare i evo svima da odgovorim. Mislim, ne bavim se ja bakom prasetom. Baka prase ili ti Bogdan Ilić, on je ušao na moj teren. Ja se Željkom Mitrovićem, Savom Terzićem i tim ljudima bavim od početka svog političkog delovanja. Mnogo duže nego što Baka prase i počeo da radi na YouTube. Čim sam čuo, znači, da je Željko Mitrović, kad je krenuo taj njihov sukob, pomenuo Globatel, pa ja sam odmah, mi je bilo jasno o čemu se tu radi. Ja sam o Globatelu govorio još 2017. godine kao špijunskoj aplikaciji u Narodnoj skupštini, zbog čega mi je oduzeta reč, zbog čega sam isključen sa 21 dana sa prisustvovanja sednici Narodne skupštine. I kroz nulti slučaj otimanja privatne imovine u Srbiji upoznao sam se kako radi ta organizovana mafija i kako otima i uništava tuđe živote, a kasnije sam, baveći se time i na svojoj koži, osjetio šta su spremni da učine i šta sve rade, tako da mi je bilo apsolutno odmah jasno kroz šta će proći Bogdan Ilić ili ti Baka prase. I ponavljam, znači on je došao na moj teren u kome sam ja odavno, jer ja kad sam govorio o Savi Terziću, kad sam govorio o Željku Mitroviću, Bogdan Ilić počinjao možda ili se nije ni počeo još da bavi YouTube-om. Pa je onda napravio svoj YouTube kanal, nije ih ni poznavao, ja sam o njima govorio. Pa je u međuvremenu stigao i da se upozna sa njima i da sarađuje sa njima i da ga prevare, a ja sam svo to vreme, i dok je on i sarađivao sa njima i sad kad su ga prevarili, govorio i ukazivao na njihov kriminal i na to šta oni rade. Tako da, sa te strane, eto odakle sam ja na toj temi. Ja sam na toj temi od uvojka, samo je sada i Bogdan Ilić došao i on se sad bavi tom temom. A pošto sam diplomirani pravnik i pošto jako se dobro razumem, znači šta su informacije, šta su insinuacije, a šta su dokazi, evo da odgovorim svim ljudima, znači koji eto imaju neke komentare negativne ili zamerke zašto se ja time bavim i da jednom stavim tačku na ceo ovaj slučaj. Naime, video sam, bilo je reči pa kako eto neko se bavi bakom prasetom, što se ne istražuje njegov kriminal, pa se tu nabraja te poreza, te pedofilija, svašta nešto. Kažem, čekajte ljudi, polako. Član 3 Zakona o krivičnom postupku pominje pretpostavku nevinosti, odnosno svako je nevin dok se u sudskom postupku, pravosnažnom sudskom odlukom suda ne utvrdi njegova krivica. Znači, protiv Bogdana Ilića ne da nema pravosnažne odluke suda, nego nije pokrenut niti jedan sudski postupak. Znači, on je nevin, ne možete o njemu govoriti kao učiniocu krivičnih dela, pošto mu se čak nijedno krivično delo ne stavlja na teret. To je prva stvar. Druga stvar, nigde iz medijskih dokaza, nigde iz medijskih natpisa ne vide se nikakvi konkretni dokazi. Sve i da je tačno to što priča o Bogdanu Iliću, pa to je smešno spram kriminala koji čine Sava Terzić i Željko Mitrović i ostali pravi ozbiljni kriminalci. Ali odmah da odgovorimo i na te insinuacije koje mu se stavljaju na teret. Pazite, jedan mi je bio, simpatični su mi određeni komentari, vidim da vole da ih ostavljaju i na Twitteru, i na YouTubeu, i na Facebooku. Verovatno se radi o organizovanim botovima, da kažu taj dečko je pedofil, kako možeš da braniš pedofila? Odmah, opet da se vratimo. Kao diplomirani pravnik moram svima da odgovorim. Kod nas, po zakonu, zna se šta je pedofilija. Seksualni odnosi sa licem od preko 14 godina su, ako je dobrovoljan, su dozvoljeni. Ukoliko ne ulazi, znači, uopšte u moralni aspekt tog slučaja, znači, pričamo sa zakonskog stanovišta. Ukoliko neko nije sa tim zadovoljan, neka inicira promenu zakona. Čak postoji kod nas i sudska praksa koja ide i dalje od te zakonske odredbe, odnosno koja dozvoljava za pripadnike romske populacije stupanje u brak i seksualne odnose i za uzrast mlađi od 14 godina. Postoji, znači, presuda apelacionog suda i obrazloženje sudije Majića koji je doneo. Znači, Bogdanu Iliću se na teret ne stavlja seksualni odnos sa licem koje je mlađi od 14 godina. Tako da svako koga nazove pedofilom, apsolutno bi on trebao da ih tuži, znači i za povredu časti i ugleda u parnici da nadoknadi štetu, ali i da pokrene krivičnu prijavu, odnosno krivičnu tužbu za uvredu i da ih krivično pravno goni i osudi sve za uvredu koji ga nazovu pedofilom, jer je jasno da tu nema nikakve pedofilije. Znači i Željka Mitrovića, ali i medije koji to prenose. Na taj način, znači, em bi ih dobio na sudu, svi bi bili krivično osuđeni za uvredu, dobio bi ih i u parnici i nadoknadio bi štetu, uzeo bi im veliki novac, znači po svakoj tužbi. Sad zamislite, 40 medija to prenese izjavu Željka Mitrovića, pa od svakog bi uzeo bar po 1000 evra.
znači u tom postupku. A dalje bi sa tim postigao znači da se zaustavi medijska hajka na njega. Jer onda bi mediji koji pišu po nalogu Željka Mitrovića rekli daj bre stvarno šta pričamo mi gluposti, šta pišemo gluposti, daj nešto konkretno da pišemo. A ne ovako da pljujemo i vređamo dečka kad je apsolutno jasno da tu nema onoga što mu se stavlja na teret. A pazite, da vas neko nazove pedofilom, to je ozbiljna uvreda. I ponavljam, nije ista stvar. Znači kad vas neko, pazite, novinara kojeg bi u krivičnom postupku krivično sudili za uvredu. Pa zamislite da mu se desi ponovo to da ponovi. To je veliki, veliki problem i on bi prosto trebao da stavi tačku na taj slučaj podnošenjem i krivičnih tužbi za uvredu i podnošenjem parničkih tužbi za naknadu štete jer mu je povrijeđena čast i ugled. Što se tiče svih ljudi koji imaju, ne znam, govore kako su oni isto zlo, Željko Mitrović i Bogdan Ilić, ja samo podsjećam ljude, znate, samo malo polako. Kada je Željko Mitrović počeo da radi, Bogdan Ilić se još nije ni rodio. Željko Mitrović ima televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Željko Mitrović koristi etar kao javno dobro. Željko Mitrović radi velike poslove sa državom, sa državnim kompanijama, preduzećima i tu vrši ozbiljna krivična dela. Bogdan Ilić ima YouTube kanal. Svako može da izabere da li će gleda ili neće gleda YouTube kanal. Ne koristi resurse države, ne koristi javno dobro. Ne sarađuje sa državnim organima, ne sarađuje sa javnim preduzećima. Nikako ne može da postoji znak jednakosti između njih. O ukusima naravno ne vredi raspravljati, ali svi oni koji smatraju recimo da je Bogdan Ilić na neki način njih oštetio, imaju neke zamerke, pa ako to tako smatrate, pa onda vi možete da ga tužite. A valjda je i vama u interesu da Bogdan Ilić ima svoj YouTube kanal i da ima prihode, pa da možete da naplatite štetu, eventualno štetu ako smatrate da vam je na neki način učinjena, da možete da naplatite iz tih prihoda, da imate odakle. Jer ovako, ako nema YouTube kanal i nema prihode, nikad nećete moći da naplatite svoju štetu. Pa valjda je bilo u interesu Željka Mitrovića, ako on smatra da ga je Bogdan Ilić prevario jer nije ispunio taj svoj ugovor i prekršio ugovorne odredbe i plaćen je više nego što je trebao da bude plaćen, pa onda bi njemu bilo u interesu da Bogdan Ilić ima svoj kanal, da ima svoje prihode, da može da naplati svoju eventualno izgubljenu dobit, odnosno svoju štetu. A ne ovako, znači da svi ćute i da kažu neka mu je obrisan YouTube kanal. Pa čekajte, zašto da bude obrisan YouTube kanal? Zato što se Željku Mitroviću ne sviđa to što priča Bogdan Ilić o njemu na YouTube kanalu. Ne sviđa mu se broj ljudi koji to gleda. Pa ako je nešto neistina, imaš sud pa pokreni sudski postupak, a ne da mu brišeš YouTube kanal. To je apsolutno neprihvatljivo. Ja se bavim kao diplomirani pravnik, kao neko koji je u svom dosadašnjem političkom dugogodišnjem radu poznat kao borac protiv nepravde i neko ko teži da se donese pravda u ovom društvu, apsolutno znam da prepoznam nepravdu i borim se protiv te nepravde. I kao što sam stao iza baka Coke svojevremeno, nije mi bio problem i da nosim majicu sa njenim likom, da odmah izađem u javnost, da nađem advokate koji su je zastupali i da budem uključen praktično u njene posljednje, da kažem, period života od izlaska iz pritvora pa do njenog tragičnog okončanja njenog života. Tako sam isto sada tu stao i iza bake Praseta. Mislim, vrlo zanimljivo, baka Coka, baka Prase, ovdje u Srbiji izgleda da bake imaju najveća muda. Elem, šta se desilo? Mi vidjeli smo pre neki dan da je Bogdan Ilić konačno objavio delove ovog svog ugovora koji je imao sa Globatelom i ja pre nego što sam i vidio to što je on objavio, meni je bilo apsolutno jasno kako taj izgleda ugovor i naravno kad sam video, nasmeo sam se jer sam od 2001. do danas vidio isti obrazac ugovora već dosta puta, znači ista matrica na koju Sava Terić funkcioniše i ugovore kakve zaključuje. I sad, kod tog ugovora, šta je zanimljivo? Znači, članovi 7, 9 i 10 su vrlo interesantni za ovaj slučaj medijski kojim se mi bavimo. Tu se vidi da je Bogdanu Iliću isplaćena samo prva tranša od 7.500 evra, da mu nisu isplaćene tranše još dve od po 5.000 evra, odnosno da mu duguju 10.000 evra. To je član 7. Iz člana 9 se vidi da je on imao dogovor sa Globatelom da od svake kartice koja se proda preko linka koji on reklamirao na svom YouTube kanalu, a koji je vodio do posebnog sajta, da on dobije 100 dinara po toj kartici. Sad tu je već on sam napravio jednu grešku, što je prihvatio jednu takvu ugovornu odredbu, jer oni su stavljali na sve kartice Globatela lik bake Praseta i onaj znak šalim se. To znači da je od svake kartice koja je nosila
oznaku Šajmsi koja je imala lik bake praseta, on trebao da dobija određeni takav procenat. Verovatno imao pogrešnu pravne savete, pa je prihvatio da zaključi takav ugovor, a naravno normalna odredba bi bila da čitava ta serija kartica koja se, ne znam, od 1.1.2019. do 1.1.2020. pričam hipotetički, koja se proda u tom periodu, da nosi lik i Šajmse i taj brend i da on ima procenat od svake prodate kartice. Ali dobro, već je zaključio jedan takav ugovor i znači duguju mu 10.000 evra plus procenat od tih kartica. Sam ugovor kaže da će se kasnije, znači posebnim jednim dogovorom, izvršiti analize i vidjeti koliko je prodato tih kartica. Do toga nikada nije došlo. Naravno, ugovor 10 predviđa autorska prava koja se priznaju Bogdanu Iliću i to je sve značajno za ono što sam pričao u prethodnoj emisiji. Znači, kako Bogdan Ilić može da vrati svoj kanal. Evo sad, posle ovog ugovora vidimo, pored ona dva modela koje sam pomenuo, koja ću ponovo ponoviti, da ima još jedan treći model. Znači, upravo ovaj ugovor koji je predmet spora, znači između njega i Globaltela, je još jedan od osnova za povraćaj YouTube kanala. Inače, razlog za gašenje YouTube kanala Baka Prase je očigledno između ostalog i ovaj ugovor. Jer kako će da Bogdan Ilić dokaže da je izvršio svoju ugovornu obavezu i kako će da zahteva novac koji treba da mu pripada. A to nije samo tih 10.000 evra. Oni su prodali preko 100.000. Sigurno je od 100 do 200.000 kartica Šajmse zahvaljujući Baki Prasetu. Preko tih linkova. Sad vi vidite koji je to iznos novca. 10-20 miliona minimum, što je mnogo više u odnosu na ovih 10.000 koliko mu se u startu duguje, znači po tom ugovoru. Imali su interes da svi ti dokazi nestanu. Sad, Bogdan Ilić ima 3 načina. Odmah da se razumemo, 10-20 miliona dinara, jer on ima 100 dinara po svakoj prodatoj kartici. Ako je 100.000 kartica, to je 10 miliona dinara. Ako je 200.000 kartica, to je 20 miliona dinara. A 10.000 evra je po članu 7 ugovora, što su trebali već da mu isplate u tranšama, nevezano od broja i procenta prodatih kartica. Jer su oni jasno imali ozbiljan interes, zato što Bogdan Ilić preko svog YouTube kanala može da dopre u populaciju i u publiku koja ne gleda Pink i u kojoj Željko Mitrović nema pristupa. Ovaj model je primenjivan, znači, i u drugim poslovima gdje je učestvovao Sava Terzić. Tako vam je isto i sa Bus Plusom, znači gdje oni krajcuju, odnosno varaju na skidanju cifara 320 dinara za penzionere, 3.200 za zaposlene, samo skinu nulu i uplate koje vrše zaposleni za mesečni prevoz pripisuju kao da su izvršili penzioneri. Isto je tako i sa dopunama mobilne telefonije gdje firma Save Terzića radi procesing i briše uplate za prepaid dopune. U prošloj emisiji sam objasnio 2 modela na koji način može Bogdan Ilić da vrati svoj YouTube kanal kojemu je obrisan. Sada, pošto sam vidio ovaj ugovor, ima i treći način i sad ću ponovo da ponovim sva 3 načina. Znači, najpre ugovor je postojao između Bogdana Ilića i Željka Mitrovića, kojim je Bogdan Ilić mogao da koristi sadržaj Pinka, pogotovo gdje on gostuje na svom YouTube kanalu, što je naravno i u interesu Željka Mitrovića jer zajedno posluju i zajedno rade. Taj ugovor je usmeni ugovor. Zaključen je, znači, saglasnošću volja koji su oni u neposrednom razgovoru dogovorili. Jer, evo sad, znači, pošto vidim da mnogi se pitaju kako je to moguće, pa ljudi, znači, ono prvo što naučite u pravu je da kod građanskog prava autonomija volje i načelo savjesnosti i poštenja su 2 osnovna stuba. I da ugovorne strane same mogu da dogovaraju, znači, svoje ugovorne obaveze i način na koji zaključuju ugovor. Imate član 26 Zakona o obligacijama koji kaže da ugovor nastaje kad su se ugovorne strane dogovorile o bitnim elementima ugovora. I imate član 28 koji izričito kaže da ta ugovorna volja može da se izjavi rečima, uobičajenim znacima i tako dalje. Znači, predviđa se zakonski usmeni ugovor. Taj ugovor je postojao, nema veze što nije bio u pisanoj formi. On je osnažen dodatno pisanim ugovorom o saradnji iz 2019. godine gdje Bogdan Ilić počinje da reklamira Globaltel. U sudskom sporu, pošto kad imate problem sa izvršenjem ugovora, a to je nastao kada je Željko Mitrović, odnosno firma Pink International, lupila strajkove Bogdanu Iliću, kad imate, znači, problem oko izvršenja ugovora, vi taj problem rešavate i samo postojanje ugovora utvrđujete u sudskom postupku. Bogdan Ilić napiše tužbu, preda tužbu, znači, sudu i uz tu tužbu traži donošenje privremene mere da naš sud naloži Google, odnosno YouTube-u, da do okončanja ovoga spora
vrati YouTube kanal Bogdanu Iliću. To je jedan način. Gdje jasni su dokazi da će Bogdan Ilić pobediti u tom sporu, jer Željko Mitrović ne može da odgovori na pitanja zašto si ćutao kad je to stajalo 5, odnosno 3 godine na YouTube kanalu Baka Prase. Nisi nikad poslao opomenu, nisi nikad zvao Bogdan Ilića. U međuvremenu ste sarađivali. 3 godine ste bili poslovni partneri na osnovu pisanog ugovora. Nikada, znači, nisi tražio da se taj sadržaj ukloni. Nisi pustio tužbu za naknadu štete. Jer sam si rekao da Bogdan Ilić prihoduje od YouTube-a, pa valjda bi bilo logično ako je to autorsko pravo, jel te, Pink Internacionala, koje on koristio da ti tražiš naknadu štete na osnovu toga što je korišćeno. Jasno je, znači, da su dokazi na strani Bogdana Ilića. Drugi način, odnosno drugi osnov za tužbu jeste autorsko delo Bogdana Ilića, koje je prekršeno, znači, ovim što je uradio Željko Mitrović. Imate evo jedan primjer, jedan pokazatelj. Na primjer, kada je Jugoslav Ćosić gostovao kod Ivana Ivanovića u emisiji. I Ivan Ivanović ga pita da li možemo da pustimo vaš intervju iz 2000. godina sa Aleksandrom Vučićem. To je bio negde kraj 2020. godine. I Jugoslav Ćosić kaže, pa naravno, ja sam vodio tu emisiju, nema veze što je to sadržaj B92 televizije. Znači, Bogdan Ilić je sam po sebi brend i autorsko delo. Znači, kad nastaje autorsko delo? Onog trenutka kada je publikovano. Ono uživa zaštitu od momenta nastanka, naravno, ali tek kad se publikuje, zaokružuje se ta zaštita i ti možeš da onda dokazuješ da se zaista tvoje autorsko delo. I sad, sve što kaže Bogdan Ilić na svom YouTube kanalu je autorsko delo, ljudi. Nema sve vrednost. Lupi šajm se, ali to se primi u narodu, postane brend i to ima vrednost. I to je plaćao Željko Mitrović. Sa ovim udarom na njega prekršena su autorska prava Bogdana Ilića i to je još jedan osnov za tužbu i još jedan osnov za povraćaj YouTube kanala. I sad je treći osnov ovo što se desilo upravo vezano za ovaj ugovor. Jer sad zamislite, Željko Mitrović sad može da tuži Bogdana Ilića. Zato još on nije tužio dok nije ugasio YouTube kanal Bogdana Ilića, vikao je da je prevaren. Sad može da ga tuži i da kaže da je Bogdan Ilić nije izvršio svoju ugovornu obavezu. I sad Bogdan Ilić, koji također može da tuži za neplaćanje po ovom ugovoru Željka Mitrovića, bez obzira kog podnese tužbu i protiv tužbu, u tom sudskom sporu, kako će da dokaže da je u pravu? Onda on lepo kaže, ja sam odradio svoju obavezu i reklamirao, linkovi se nalaze na mom YouTube kanalu koji je ugašen. Neka sud zahteva ili da se vrati taj YouTube kanal ili da sudu dozvoli pristup da se izvrši uvid ili neka sam, znači YouTube, kaže u svim emisijama gdje se pominjao Globatel i gdje je stajao link koji vodi na prodaju te kartice odakle procenat ima Baka Prase, da dostave spisak tih emisija. Neka YouTube to dostavi, odnosno Google neka to dostavi sudu pred kojim se vodi taj parnični postupak. Sad zamislite advokate Google koji bi dobili jedan takav, znači to znate kako ide međunarodna pravna pomoć. Znači prevede se ta odluka suda, dalje privremena mera, dalje bilo koji zahtev i zvaničnim kanalima se preko Ministarstva pravde pošalje da u Ameriku da se izvrši međunarodna pravna pomoć. I sad to kad stigne u Google, to oni imaju ozbiljne advokate, oni će to da pogledaju i kad budu vidjeli, oni će da pogledaju i kažu ovi ljudi nisu normalni. Znači, ovo je totalni kreten mogao da uradi ili neko potpuno nadrogiran. Znači, šta smo mi uradili? Obrisali smo kanal čoveku. Pazite, Pink International mu je lupio 3 strajka, oni ljudi imaju ugovor, imaju više međusobnih sporova, gde je upravo predmet dokazivanja taj YouTube kanal koji smo mi obrisali. I što je najcrnije i najgore, to je urađeno zbog 10.000 evra. Brate, dalje realno. Pa taj advokat za 2 sata, znači dok uzme i pročita taj predmet, on 2 sata mu treba, 10.000 dolara stavi u džep. Kaže, bre, ovi ljudi nisu normalni, bre, šta mi tu radimo? Jer pazite, to je i problem za Google. Zamislite da evo izgubi spor Bogdan Ilić. Zato što mu je ugašen YouTube kanal, eto, ne može da dokaže. On može onda da tuži Google kao vlasnika YouTube, odnosno YouTube, i da od njega zahteva nadoknadu štete. Pa ćete vidjeti kakva je to apsurdna situacija. Sad tamo imate ozbiljne pravnike koji prvo ne bi mogli veruju da smo mi taka tarzanska zemlja da se tako nešto radi. Znači, na sudu 3 osnova bez problema da ga dobije Bogdan Ilić i da vrati svoj YouTube kanal. Još jednom, znači ponavljam i stojim iza toga.
Idealno je kad bi mogao da izbegne nadležnost suda ovde, pošto ima tu partnersku organizaciju međunarodnu sa kojom sarađuje, pa da to bude pred nekim inostranim sudom, to bi bilo završeno vrlo brzo u jako kratkom roku, ali pred ovakvim sudom gde ovi Željko Mitrović i Sava Terzić imaju svoje sudije i da funkcioniše sve po osnovu keša, toliko su jaki dokazi da bi bilo zaista teško izboriti se da ne bude drugačija odluka osim one u korist Bogdana Ilića. Tu dođemo do sad tog pominjena ugovora i videli smo samo ta 3 člana. Sam Bogdan je rekao pa to nije pravi ugovor, verovatno pravi neku ogradu plašeći se ili ga neko pogrešno pravno savjetuje da možda krši eventualno taj ugovor ili da se izlaže nekom riziku od naknade štete za povredu ugleda firme, što apsolutno nije tačno zato što je ugovor prestao da važi onog trenutka kad je sam Željko Mitrović izašao u javnost rekao da se radi o firmi Globatel i da Bogdan Ilić nije izvršio svoje obaveze iz tog ugovora. Praktično je od tog momenta prestao da važi taj ugovor i nema nikakve pravne smetnje da Bogdan Ilić pokaže ceo ugovor i da otvoreno govori o firmi Globatel. Ključno ime koje je dovelo do celog ovog slučaja se ne pominje u javnosti, a to je Sava Terzić. Sava Terzić je suvlasnik Globatela, Pink International je vlasnik 55%, od osnivanja Proces.com firma Save Terzić je vlasnik 45% i Sava Terzić od osnivanja do 26. maja 2020. godine je bio direktor Globatela. 2019. kad je Bogdan Ilić zaključivao ugovor sa Globatelom, mogao je zaključiti samo sa Savom Terzićem. Zato što je jedino ovlašćeno lice bilo Sava Terzić. On je mogao da pregovara i dogovara sa Željkom Mitrovićem, ali je potpis na tom ugovoru morao biti potpis Save Terzića. Nije moglo biti ni jedno drugo lice. Odnosno, mogao ga je potpisati bilo ko, pa čak i Željko Mitrović, ali samo ako ga je Sava Terzić lično ovlastio, u šta čisto sumnjam, pošto on voli da potpisuje ugovore. Tako da je Sava Terzić lice koje je zaključilo ugovor sa Bogdanom Ilićem. To što se on ne pojavljuje u javnosti, mislim da je i pogrešna taktika, jer pogledajte krivične prijave koje su podnošenje protiv Bogdana Ilića. Najpre je Željko Mitrović izašao i hvalio se da je on podnosilac krivičnih prijava. Posle moje prve emisije, kad sam objasnio vezu, znači prvo tužilaštvo koje treba da postupa po podnetim krivičnim prijavama, je direktna veza sa Savom Terzićem, odnosno prvi osnovni tužilac Ljubivoje Đorđević je kum Nenada Kovača Neša Rominga. A Nenad Kovač, zvani Neša Roming, je poslovni partner Save Terzića. A Sava Terzić je, poslovni partner Željka Mitrovića. I sad Sava Terzić i Željko Mitrović, ali pazite, Sava Terzić jer i on potpisnik ugovora, imaju pravni interes i sukob sa Bogdanom Ilićem i Ljubivoje Đorđević treba da sprovodi istrage i eventualne krivične postupke protiv Bogdana Ilića. Kad sam to objasnio, primijenila se druga taktika, pa su odjednom to postale NN prijave. Znači, sam Bogdan Ilić je izašao i rekao da je prijavljeno od strane NN učinilac. Ovo je zadnje što je bio u policiji za narkotike, ovo što su mu stavili na teret za onaj klip što je imao pre par godina. Mislim što je jedan totalni apsurd da neko pozove zbog takvog nečega u policiju. I ja ne mogu da verujem da postoji tužilac koji je sebe dozvolio da izblamira da takvom odlukom, odnosno naredbom policiji da zove Bogdana Ilića da prikupi od njega obaveštenja, to je sam po sebi skandal, ali iza toga stoji Ljubivoje Đorđević. Ukoliko nema Save Terzića, nema onda osnova za izuzimanje Ljubivoja Đorđevića. Jer samo ako je Sava Terzić strana u sporu, Ljubivoje Đorđević i celo prvo tužilaštvo kojim on rukovodi moraju biti izuzeti i ne mogu postupati u postupcima protiv Bogdana Ilića zato što su nesporno pristrasti. Jer već od ranije, uostalom ja imam i krivičnu prijavu koja se upravo na to odnosi, evo ovakva je. Pogledajte vi debljinu te krivične prijave sa sve pratećim dokazima, je dokazano da u nekim drugim slučajevima je direktno za interes Save Terzića i Nenada Kovača Ljubivoje Đorđević montirao krivične postupke, određivao nezakonite pritvore, uklanjao dokaze, nameštao dokaze i preduzimao razna druga krivična dela zajedno kao deo organizovane kriminalne grupe sa Savom Terzićem i Nenadom Kovačom. I to traje već 13 godina. Koliko ta njihova saradnja vrlo uspešno funkcioniše, još dok je Ljubivoje Đorđević bio zamenik u višem javnom tužilaštvu. Znači, zbog svega toga mora se izuzeti prvo tužilaštvo, ali samo ako je Sava Terzić jasno označen kao lice u ovome sukobu. Politički je veliki interes da se Sava Terzić ne spominje, jer upravo sad je u toku postupak prebacivanja Bus Plusa, odnosno gašenja
privatne firme iza koje kao istureno lice stoji Sava Terzić koji rukovodi celim poslom Bus Plusa od uvođenja do danas i prebacivanja naplate karata na novo javno preduzeće koje formira grad Beograd. To se radi zato što je u toku međunarodna istraga na koju ovdje vlasti ne mogu da utiču. Istraga znači protiv Darka Šarića i Darko Šarić je stajao, znači, odnosno sarađivao sa Savom Terzićem i Nenadom Kovačom zvani Neša Roming. Ja sam puštao i te razgovore njihove, odnosno razgovore između pripadnika njegovog klana i njih dvojice. I jedna od sredstava za pranje para je bila upravo sistem Bus Plus. Sad, kad se ugase te firme, brišu se svi dokazi. Isto kao u slučaju sa YouTube kanalom Bake Praseta. Znači, pobrišete sve dokaze i ne može posle da se izvrši nikakva istraga šta je rađeno sa Bus Plusom. Zato se pribegava hitno, par mjeseci posle zaključenja novog ugovora, jednoj takvoj operaciji. Sava Terzić i Neša Roming će i dalje nastaviti da imaju svoj procenat od 8%, zato što će preko nove firme održavati softver, odnosno ceo sistem Bus Plusa. Nikakav problem, samo na drugi način će doći do svog procenta i dalje oni imaju kontrolu svih novčanih tokova jer su njihovi uređaji i njihov je softver koji ceo taj sistem održava. Zato je interes veliki politički da se ime Save Terzića skloni, odnosno nikome ne odgovara da se osvetli Sava Terzić u ovom delikatnom momentu dok se sprovede ta cela operacija. Inače, Sava Terzić je čovjek, ponavljam, koji je sve ovo zakuvao. Jer sam Željko Mitrović izjavio: zvao sam Globatel da proverim. On nije mogao da zove nikoga drugoga nego Savu Terzića, koji rukovodi preko svojih ljudi i dalje Globatelom. Željko Mitrović nema pojma šta se dešava, on ne zna ni šta se na Pinku dešava. Pink ne vodi on, vode Sveta Milićević i Milica Mitrović, ali Sveta je alfa i omega, Sveta Milićević je alfa i omega Pink. Znači on čak i onom svom pronalazaštvu, ono gde glumi one svoje ludila i patente, ni on tu nema tri blage veze šta se dešava. Znači on je dvorska ludana, drogirana, koji ide tako i mlati gluposti u javnosti, ali on nema tri blage veze operativno i finansijski šta se dešava u firmama u kojima on ima vlasničke udele. Tako da je jasno da je Sava Terzić njemu dao tu informaciju. I da je on zakovao celu ovu situaciju. I to je model po kome Sava Terzić funkcioniše. Evo vidjet ćete već za koji minut, znači crno na belo sa sve dokazima, već od 2001. do danas, ohoho, znači 21 godina, isti identičan model funkcionisanja Save Terzića. On nikad nije imao, znači da je on negde vlasnik. On je isključivo istureno lice, ima neki svoj manjinski paket eventualno akcije, ali i on rukovodilac firme. I stalno je, znači, krao, vaćario i nameštao druge, krijući se iza moćnika. Znači, u 2001. kada je to bio Dragiša Kujović, pa preko Neše Rominga do danas, evo, Globatela gde je zajedno sa Željkom Mitrovićem, on je uvek taj koji krade, koji zakuvava i onda se sakrije iza nekog drugog moćnika. I u ovom slučaju on direktno, da li namerno, možda čak i namerno, jer je zaista mali iznos u pitanju spram cifara koji obrće i koje pokrade Sava Terzić, zaista je smešno ovaj iznos koji se duguje Bogdanu Iliću. Ja ponavljam, vidjet ćete već za koji minut crno na belo. Ja to ne mogu da ulazim ili je to priroda njegovog karaktera. Jer čovjek vuče komplekse. Znate, još iz perioda dok je radio u američkoj ambasadi. To je negde 93. 4. godine kada je isteran iz američke ambasade zato što je osuđen za krađu šofer šajbe na Jugiću. I on je mislio da ga je tu namestio jedan njegov prijatelj i kolega, znači da je on taj koji je otkucao, ali to što je njemu Sead Spahović kao tadašnji treći tužilac sklonio bio presudu da mu ne zavede se u evidenciji, odnosno zadržao je kod sebe u tužilaštvu, ne znači da Amerikanci nisu došli u posjed toga. Naravno da su ovi došli u posjed toga i sve su već imali. Ali tad Sava Terzić voli da namešta druge. I to je taj obrazac po kome on funkcioniše evo do današnjeg dana. Kao što sam rekao, ja volim sve to crno na belo, da pričam sa dokazima i sa dokumentacijom. Evo, imat ćete prilike da vidite na ekranu, znači kako sve to izgleda. Nisam ja višao baš tehnici, ali jasno je svima i vidi se, imate pred vama slike. Znači ovdje je ovaj član 7 ugovora koji je objavio Bogdan Ilić u svojoj emisiji na YouTube-u i tu vidimo, znači, da je on primio iznos od 7.500 evra u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora. Ovdje što je blurovano, to su te dve tranše koje mu nisu platili na iznos od 5.000 evra. Evo vidite, to sad ovdje imate uvećano. I član 9 ugovora koji sam pominjao, znači naručilac se obavezuje da za svaku prodatu i naplaćenu SIM karticu,
a poručenu preko web stranice www.bakaprase.com, isplati izvršiocu iznos od 100 dinara bez PDV-a. Svi izveštaji o prodaji i porudžbinama vezanih za prodaju SIM kartica opisanih u članu 8 ovog ugovora bit će naknadno dogovoreni i usklađeni između ovde ugovornih strana. Kao što sam rekao, čim sam čuo da je Željko Mitrović rekao da je firma Globatel, meni je bilo jasno kako taj ugovor izgleda i pre nego što sam video kod Bake Praseta. Ovde sada imate kako je sve to počelo. Odnosno kako funkcioniše poslovanje Save Terzića koji je zaključio ugovor sa Bogdanom Ilićem. Ovde imate zajedničku izjavu sačinjenu dana 1.2.2001. godine između DD kao pronalazača investitora i Save Terzića iz Beograda, direktora preduzeća Certus d.o.o. ulica Dalmatinska 75, kojom strane saglasno izjavljuju da je DD nosilac ideje za izradu prototipa novog proizvoda kao pronalaska i to uređaje za vršenje novčanih transakcija preko mreže mobilne telefonije poverio izradu prototipa firmi Certus i njenom direktoru Savi Terziću, a da je direktor firme Certus d.o.o. prihvatio da u ime i za račun DD-a izradi prototip u orijentacionom roku od 60 dana i istom stavi na raspolaganje. Evo vidite ovdje dole na dnu, originalni potpis i pečat Certusa, a originalni potpis Save Terzića. Ovakav potpis stoji na ugovoru sa Bogdanom Ilićem ili na punomoćju kojim on ovlašćuje neko lice da zaključi taj ugovor. Kao što vidite, ova zajednička izjava je od 1.2.2001. godine. Tada je Bogdan Ilić, ako se ne varam, imao neki 5 godina, još vjerojatno sigurno nije ni krenuo u školu, kada je Sava Terzić zaključio jednu ovakvu izjavu. Te 2001. godine pomenuti Sava Terzić je direktor preduzeća Certus, koja je u vlasništvu tada Dragana Kujovića, i direktor preduzeća ProDirekt, koje je u vlasništvu Aljoša Lasića. To preduzeće ProDirekt je radilo one proizvode Total Gym. Ako sjećate, stomak eliminator, reklama je bila na Chucku Norrisu i Sava Terzić, kao direktor tog preduzeća, on nije ni proizvodio originalnu licencu, odnosno nije nabavljio u inostranstvu taj uređaj, nego je proizvodio kod Uleta i Unipa u Pazovi, pa je bilo dosta problema, pucali su uređaji, ljudi su ostajali bez zuba, stavio je Chucka Norrisa na reklamu, pa je oko toga bio problem, bio je tužen jer on umislio da tako možda koristi nečiji lik bez problema, baš kao što su stavili na kartice Globatela šajim se. Ja u ovom ugovoru koji je objavio Bogdan Ilić nigde ne vidim da je regulisano da šajim se kao njegov zaštitni logo može da bude korišćen na karticama Globatela, što je jedan veliki problem. Kao što sam već rekao, onda svaka kartica koja je prodata, a nosi na sebi oznaku šajim se, Bogdan Ilić bi trebao da dobije pa minimum tih 100 dinara koje vidimo da postoji u ugovoru za one kartice koje su prodate preko njegovog sajta. To je ozbiljan onda propust tog ugovora i to omogućava Bogdanu Iliću da ih tuži i da naplati ono što mu po zakonu pripada. Jer ne možete vi da stavite tuđi brend bez dozvole koja je propisana ugovorom. Čovjek je tako od 2001. Mislio da može da koristi Chucka Norrisa i to je kod nas udomaćeno, kao što Boško Obradović misli da može da metne recimo Vladimira Putina na billboard i da dobije na taj način izbore. Pa ljudi, to tako ne može. I zato postoje sudovi, kao što je tad Chuck Norris tužio, odnosno tužen bio Sava Terzić zbog korištenja njegovog lika i dela, tako je i sada Bogdan Ilić bi trebao da utuži za korištenje brenda šajim se i da naplati sve kartice, to je nekoliko stotina hiljada kartica koje je prodato, pa da uzme minimum 100 dinara po svakoj od tih kartica. Inače, ta firma ProDirekt, da je Sava Terzić bio u tom trenutku samo direktor, ponavljam, vlasnik je Aljoš Lasić, preko svog advokata Dušana Milašinovića je falsifikovao punomoćje od Aljoša Lasića, pa je nezakonito prepisao tu firmu ProDirekt na sebe, pa je oko toga naravno izbio pravni problem, odnosno morao je da bude krivično osuđen zbog toga, ali je uspeo da se izvuče, naravno koristeći svoje veze u pravosuđu i podmićujući, i spasao se krivične odgovornosti i za tu malverzaciju. Ali eto, to da znate kakav je bio taj Sava Terzić pre 21 godinu. Ponavljam, ako se ne varam, Bogdan Ilić imao nekih 5 godina u tom momentu. Sad pogledajte ovaj ugovor o licenciji, zaključen 28.12.2001. godine. Između ponovo DD-a kao davaoca licence i ponovo preduzeća Certus d.o.o. iz Beograda, koji zastupa Sava Terzić direktor, kao sticaoca licence. U članu 1 ovoga, ugovora o licenciji, reguliše se šta je predmet licence. Patentirani pronalazak, uređaj za vršenje novčanih transakcija preko mreže mobilne telefonije.
Član 2 je naročito zanimljiv i pogledajte, on je uokviren. Tu vidite znači, da davalac licence ovim ugovorom daje sticaocu licence isključivo pravo iskorišćavanja pronalaska patenta iz člana 1 ovog ugovora za pojedinačnu cenu od 100 evra po svakom proizvodu. U članu 3 znači, reguliše se da sticalac licence ima pravo proizvodnje i stavljanja u promet predmeta licence uz obavezu sklapanja ugovora o generalnoj distribuciji sa DD iz Novog Beograda, a distribuciju može poveriti trećim licima isključivo uz saglasnost davaoca licence. Davalac licence se obavezuje da će sticaoc u roku od 90 dana od sklapanja ovog ugovora predati predmet licence i svu potrebnu tehničku dokumentaciju, pruži uputstvo za uspešno iskorišćavanje, garantuje tehničku izvodljivost i primjenjivost istog i jemči da pravo iskorišćavanja pripada isključivo njemu. Nije ograničeno u korist trećeg lica i da predmet nije ustupio drugome ni u celini ni delimično. Dok se sticalac obavezuje da predmet iskorišćava na način ugovoren u članu 3 ovoga ugovora i da proizvod propisno obeleži oznakom o proizvodnji po licenci te da podnosi kvartalni izveštaj o obimu iskorišćavanja i obračunu naknade. Opet dole na dnu vidite, znači ispred Certusa, potpis originalni Save Terzića koji ponavljam stoji na ugovoru Globatelda i Bogdana Ilića. E sad, zanimljivo, znači u ovom članu 2 što je uokviren, pogledajte pojedinačnu cenu, 100 evra po proizvodu. Kao što u članu 9 ugovora kod Bogdana Ilića stoji 100 dinara po kartici koja se proda preko njegovog sajta, ovdje je znači 100 evra. Ista je brojka 100, ali je ovdje u evrima znači neki 120 puta veća. Od momenta znači kada je ovaj ugovor zaključen, kada je znači davalac licence imao kao vlasnik patenta i prototipnog uređaja, znači uneo je sve to u taj zajednički posao. Proizvedeno je do momenta izbijanja spora neke 2007. godine 48.000 ovih uređaja. Što znači da bi njemu samo po ovome ugovoru, po ovom članu 2, trebalo da pripadne 4.800.000 evra. Znate koliko je on video od tog iznosa? 0 dinara. Ni 1 evro, ni 1 dinar. Bogdan Ilić je dobio 7.500 evra, bar po tom ugovoru, a ovdje ovaj čovjek nije video ni 1 dinar, a pritom je, za razliku od Bogdana koji uneo samo svoje ime i svoj brend, on uložio i patent i pronalazak koji on osmislio i prototipni uređaj i uložio 3,5 miliona evra svoga novca u razvoj tog proizvoda. Sad ovdje imamo ugovor o proizvodnji i distribuciji zaključen 14. maja 2002. godine između ponovo DD iz Beograda kao proizvođača, koga zastupa direktor DD koji je pronalazač, i Certus DOO iz Beograda, znači ulica Aleksa Nenadovića 24-26 kao distributera, koga zastupa direktor Sava Terzić. Predmet znači, ugovora je proizvodnja i distribucija uređaja za bezgotovinski transfer novčanih sredstava putem GCM mreže i postupak za dopunu SIM kartica za mobilne telefone, Mobil POS, koji je u procesu zaštite kao patent čiji je pronalazač DD. Član 2. Pronalazač će proizvoditi Mobil POS uređaj po utvrđenim standardima i ne može treće lice ovlasti da proizvede ovaj uređaj, osim distributera i to posebnim pismenim ovlašćenjem koje mu dozvoljava da proizvodi uređaj, a distributer se obavezuje da sve podatke koje bude saznao o proizvodnji čuva kao poslovnu tajnu. Član 3 ugovora, vidite uokvireno, pronalazač ustupa distributeru softver koji je distributer razvio u ime i za račun pronalazača, a pronalazač je softver isplatio u celosti, kao što je distributeru predao i kompletnu dokumentaciju koju distributer mora čuvati kao poslovnu tajnu. Član 4. Distributer je u obavezi da za svaki uređaj koji on proizvede i to na osnovu pismenog ovlašćenja pronalazača, pronalazaču isplati 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Znači ponovo ta cifra od 100 evra. Član 5. Od upotrebe softvera, odnosno procesinga, distributer je u obavezi da od ostvarenog priliva čiji je osnov procesing plati pronalazaču 90%, a za sebe zadrži 10%. Paralelno znači, s ovim ugovorima koje smo sad vidjeli oko POS terminala, odvija se između firmi znači, DD-a i Certusa i drugi ugovor o ekskluzivnoj distribuciji, znači zaključen dana 12.12.2001. godine između preduzeća Certus DOO iz Beograda i preduzeća DD-a iz Beograda, znači, kao druga ugovorna strana distributer, u daljem tekstu ekskluzivni distributer. Predmet ovog ugovora u članu 1. Ovim ugovorom proizvođač daje distributeru ekskluzivno pravo kupovine i dalje prodaje sljedeće robe proizvođača. Uređaj Certus Silent,
mikrokompjuter sa GPS prijemnikom, GSM modemom, GPS i GSM antenama, baterijskim napajanjem i ostalim elektromehaničkim skopovima po cijeni od 550 evra po komadu. Plativo avansno na žiro račun proizvođača. Uređaj Certus Alarm, mikrokompjuter sa GPS prijemnikom, GSM modemom, GPS i GSM antenama, baterijskim napajanjem, elektromehaničkim sklopovima po cijeni od 550 evra po komadu. U članu 2 pravo ekskluzivne prodaje odnosi se na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, Bosne i Hercegovine u daljem tekstu teritorije. Izuzetno od stava 1 ovog ugovora proizvođač zadržava stečena prava po osnovu ranije zaključenih ugovora sa pravnim licem Dunav osiguranje a.d. iz Beograda, ugovor od 7.5.2001. i tako dalje. Znači sad sljedeća strana ovoga ugovora, odnosno aneks 1 ovoga ugovora, zaključen dana 10.4.2002. godine između preduzeća Certus, koga zastupa ponovo Sava Terzić kao proizvođač, i preduzeća DD-a iz Novog Beograda koje zastupa direktor DD kao ekskluzivni distributer. Znači u članu 1 menja se član 2 glavnog ugovora tako da sada glasi: pravo ekskluzivne prodaje u odnosu na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Makedonije u daljem tekstu teritorija. Izuzetno od stava 1 ovoga člana proizvođač zadržava, znači opet prava stečena prema Dunav osiguranju, a pomenuto pravno lice po osnovu ranije zaključenih ugovora ne može predstavljati nelojalnu konkurenciju ekskluzivnom distributeru iz ugovora. Proizvođač se obavezuje da će Dunav osiguranje prodavati uređaje za cenu od najmanje 760 evra, a proizvođač se obavezuje da će generalnom distributeru plaćati razliku između nabavne cene uređaja i prodajne cene za najmanje 207 evra po uređaju. Znači, to je izuzetno bitno. Opet ovdje imamo znači, paritete. Sada je minimum 207 evra po uređaju. 7.500 uređaja je imao znači, do momenta spora kompanija Dunav osiguranje. I znate koliko je video ovdje generalni distributer od tog ugovora, od tih 207 evra po uređaju? 0 evra. Znači, niti 1 euro, niti 1 dinar. Sad pomnožite 7.500 sa 207 evra. To je negdje otprilike 1.600.000 evra. Znači, ni jedan dinar nije video, znači puta zatezna kamata za sve ove godine, pa vidite vi kolika je to količina novca. Proizvođač se obavezuje dalje da neće zaključivati nove ugovore sa Dunav osiguranjem i preuzimati obaveze prema istom u smislu ovoga ugovora, osim gore pomenutih prava i ugovora. A generalni distributer ima pravo da stupa u poslovnu saradnju, odnosno zaključuje ugovore sa Dunav osiguranjem pod uslovima koje sam utvrdi. Član znači 2 ovoga aneksa menja se član 3 glavnog ugovora tako što se isti dopunjuje sljedećim stavom. Proizvođač pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da se isključivi vlasnik sistemskog i aplikacionog softvera za nadzor kao i mape Savezne Republike Jugoslavije u razmjeri 1:300.000 BMP po formatu, uključujući ostale mape potrebne za satelitsko praćenje na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, kao i ostale dokumentacije koja služi proizvodnji uređaja opisanog u članu 1 ovog ugovora. Zašto je ovaj znači, član 2 aneksa bitan? Zato što je ovdje Sava Terzić potpisao, znači kao proizvođač pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da je on vlasnik isključivi sistemskog i aplikacionog softvera za nadzor, kao i mape SRJ, uključujući ostale potrebne mape. A to nije bilo tačno i kasnije je dokazano znači, da je Sava Terzić u stvari koristio vojne mape. Da to nisu bile njegove mape, niti je to njegovo preduzeće, gdje je on bio direktor, tada u tom trenutku posjedovalo niti bilo u stanju da ima takve mape, već je dobio na koruptivni način mape koje su bile u vlasništvu vojske i ovdje je znači, uspeo ponovo, zahvaljujući svojim advokatima koje je debelo plaćao, da korumpira sudove i da se izvuče od krivične odgovornosti. Znači, dalje vidite član 3 ovoga aneksa. Ugovor se dopunjuje članom koji glasi: proizvođač se obavezuje da čuva kao poslovnu tajnu svu tehničku dokumentaciju za proizvodnju uređaja. Proizvođač se obavezuje da se trećim licima neće zaključivati ugovore o distribuciji, niti ustupati svoj patent, prodavati know-how, niti sarađivati, vršiti usluge u smislu tehničkih savjeta sa konkurentima na tržištu, proizvođačima sličnih sistema. Ukoliko proizvođač postupi suprotno preuzetim obavezama iz ovoga člana, dužan je distributeru izvršiti povraćaj sredstava u iznosu vrednosti kupljene robe. Znači, i član 4 dopunjuje se član 6 glavnog ugovora sljedećim stavom.
U slučaju jednostranog raskida glavnog ugovora od strane proizvođača zbog neizvršenja ugovornih obaveza, proizvođač je dužan da distributeru nadoknadi sve troškove reklame koje je distributer snosio shodno obavezi preuzetoj članom 1, stavom 1 člana 6 glavnog ugovora. Znači čovjek je i uložio u reklamu i nije video svoj novac za dati proizvod. I evo dole ponovo još jednom potpis originalni Save Terzića, znači za Certus d.o.o. sa originalnim pečatom preduzeća Certus. Isti taj potpis stoji i na ugovoru između Bogdana Ilića i preduzeća Globatel, čiji je Sava Terzić bio suvlasnik i dan danas je suvlasnik, a u tom trenutku zaključena ugovora i direktor. Napominjem, znači ovo je samo manji deo dokumentacije koju ja posjedujem i naravno kad bi objavljivao sve moguće dokumenta, trajala bi emisija nekoliko dana. Da nije samo ugovore zaključivao i da taj veliki biznismen, pod znacima navoda biznismen, jer zaista je smešno nazvati jednog indijanca i prevaranta kao Sava Terzić uopšte i biznismenom, da nije znači samo poslao preko računa i zaključivao ugovore. Evo imam i da vam pokažem priznanice, da je znao i da prima novac u kešu. Znači u prisustvu advokata priznanica na iznos od 1.550.000 dinara koja je data dana 11. aprila 2002. godine, odnosno koja je isplatio DD iz Beograda na ruke Savi Terziću, direktoru preduzeća Certus d.o.o. kao deo kupoprodajne cene po ugovoru od 10.4.2002. godine. Znači dole novac primio Sava Terzić, originalni potpis i originalni pečat. Znači imate gori advokata koji je dao svoj i pečat i potpis. Također i priznanica od 22.5.2002. godine, ponovo na iznos od 1.550.000 dinara, znači koje je isplatio DD iz Beograda na ruke Savi Terziću, direktoru preduzeća Certus, kao drugu ratu kupoprodajne cene po ugovoru od 10.4.2002. godine. I Sava Terzić izjavio je da je kompletno avansno namiren te da prema DD nema daljih potraživanja. Ponovo, znači, potpis originalni pečat Save Terzića. Postoje pored pisanih dokumenata, ja uvek napominjem da ja imam i gomilu drugih dokumenata, uključujući i video materijale. Vi ste vidjeli da sam ja puštao i audio razgovore Save Terzića i njegove video snimke, tako da i za ovu prijem novca postoji i video snimak kada preuzima novčana sredstva. I za šta ih preuzima? Jer je ovo bila isplata znači, za preuzimanje preduzeća Certus, jer je u međuvremenu pomenuti DD kupio preduzeće Certus od njegovog dotadašnjeg vlasnika Dragiša Kujovića. Pardon, Dragana Kujovića. Sava Terzić nije sam uzimao novac na račun, nije sam uzimao novac u kešu. Evo imam i ovdje dokaz da je uzimao i u robi. Nije bio gadljiv ni da uzima, znači ni u robi. Revers od dana 24.11.2005. godine u Beogradu, gde firma u vlasništvu DD-a iz Beograda je predala na zajam firmi Certus d.o.o. Beograd za potrebe istog 33 komada M-Post terminala. Firmi Certus se obavezuje da pomenutu robu vrati do 27.11.2005. godine u preuzetoj količini. Nikada nije vratila ovu robu niti novac, jer taj novac znači, koji je Sava Terzić, evo vidite dole svoj ručni potpis Save Terzića u originalu, koji stoji na ugovoru između Globatela i Bake Praseta. Znači, ovo je samo jedan od preko 15 reversa koje ja imam. Znači, ovdje su 33 komada uređaja, preko 500 tih M-Post terminala je preuzeo tako na revers Sava Terzić. Cena jednog uređaja, koliko je Telekom plaćao, je 48.000 dinara. Samo znači za ova 33 komada, znači puta 48.000 dinara je 1.584.000 dinara, koje Sava Terzić nikada nije predao vlasniku DD. Također preko 500 tih uređaja koje je pocenio 48.000 dinara, koje je preuzeo Sava Terzić na svojim ovim reversima, je iznosilo preko 24 miliona dinara i sav taj novac je Sava Terzić zadržao za sebe. E sad, kad vidite kako Sava Terzić posluje, mene ne bi začudilo da sutra Sava Terzić dođe kod Bogdana Ilića i uzme mu onu njegovu Globatel karticu koju ima znači, sa oznakom šajim se i da je tako uzme na revers. Evo imamo ovdje još jedan ugovor od 4. avgusta 2005. godine. Znači vidite, opet radi se o originalnom ugovoru kao i svi prethodni, znači skenirani originalni dokumenti. Ugovor trojni, znači o poslovnoj saradnji između Telekom Srbije, Certusa, znači u kojoj je u vlasništvu DD-a, znači i koje zastupa Sava Terzić direktor, i firme DD-a, znači sa Novog Beograda. U daljem tekstu distributer. Znači ovaj ugovor je u stvari aneks 2
na ugovor o poslovnoj saradnji između Certusa i Telekoma od 12.8.2004. godine u kojem je definisan poslovni model za plaćanje roba i usluga na osnovu tehnološkog rješenja mobilnog sistema plaćanja i uz fizičko prisustvo platne kartice i za plaćanje prepay kredita na osnovu tehnološkog rješenja mobilnog sistema plaćanja. Znači, odmah da napomenem, znači to vidite, 12.8.2004. znači ugovor. To je prvi u svetu sistem za plaćanje mobilnim telefonima, za e-banking, za mobilno bankarstvo i za sve ostalo. Znači, tehnološko rješenje koje je smišljeno od strane DD-a u Srbiji prvo na svetu jedino. I sva ostala, znači, moraju da koriste njegovu licencu i njegovo autorsko delo. Znači, vidite originalni ugovor. Član 1. Za potrebe ovog ugovora koristit će se sljedeće definicije. Korisnik, znači lice koje plaća preko mobilnog platnog terminala na osnovu tehnološkog rješenja mobilnog sistema plaćanja ili uz fizičko prisustvo platne kartice. Plaćanje roba i usluga na osnovu tehnološkog rješenja mobilnog sistema plaćanja. Korisnik plaća robu i usluge sa svog bankovnog računa jer posjeduje neku od platnih kartica, ali bez fizičkog prisustva platne kartice i uz prethodno registrovanje kod banke izdavaoca platne kartice. Plaćanje roba i usluga uz fizičko prisustvo platne kartice. Korisnik plaća robu i usluge. Sljedeća strana ugovora. Znači, vidite ovdje je bitan član 10. Ajde da ne opterećujemo previše. Naknada koju Telekom ostvaruje po osnovu korištenja infrastrukture za plaćanje roba i usluga na osnovu fizičkog prisustva platne kartice raspoređuje se između ugovornih strana tako što 34% naknade pripada Telekomu, 33% naknade pripada Certusu i 33% naknade pripada distributeru. A 33% znači, koje pripada i Certusu i distributeru, znači tih 66% je u vlasništvu istog lica pomenutog DD-a. Ovdje dole vidite plaćanje prepaid kredita na osnovu tehnološkog rješenja mobilnog sistema plaćanja sa bankovnog računa korisnika. To je znači, patent i rješenje pomenutog DD-a. I dole na kraju imate ko je potpisao ovaj ugovor. Ponovo ovdje u okvireno vidite originalni potpis Save Terzića, istog lica koje je u ime Globatela zaključilo ugovor sa Bakom Prasetom, generalni direktor Telekom Srbije AD-a Draško Petrović i pomenuti znači, distributer DD. Sad smo vidjeli uvod, a ide zaplet. Naravno, posle ovih dokumenata neko bi rekao papir trpi sve. Sve je to lepo, avioni, kamioni, neko je smislio prvi u svetu, revolucionarni patent, proizvod. Ali gdje su ljudi pare? Pre 15 godina bi verovatno i ja tako mislio, bio sam 15 godina mlađi, imao 26 godina. Ali na sve to onda dolazi i papir koji pokazuje gdje su pare. Odnosno, gdje nastaje zaplet i šta je suština cele ove priče. Znači ovdje imate dokument koji je izdala Raiffeisen banka 15.5.2007. godine. I potvrda kojom se potvrđuje da je preduzeće Certus iz Beograda, broj računa 454009 kod Raiffeisen banke u periodu od 1.4.2007. do 30.4.2007. godine ostvarilo sljedeći promet. 280.357.669 dinara i 87 para. Odnosno prosječno dnevno stanje od 7.500.891 dinar i 47 para. Drugi račun u istoj banci koji je imala preduzeće, znači Certus, znači kod Raiffeisen banke, 10758, u istom periodu 292.105.935 dinara i 39 para, odnosno prosječno dnevno stanje 19.793.057 dinara i 99 para. Znači, potvrda se izdaje na zahtjev komiteta radi prezentacije MUP. I, znači, vidite dole pečati da je zvaničan dokument Raiffeisen banke i na osnovu toga izračunato da je mesečni promet 630 miliona dinara mesečno ili 7 milijardi 560 miliona dinara godišnje. Samo preko ova dva računa kod Raiffeisen banke. Po tadašnjem kursu evra 81 dinar za 1 euro bio je malo manji kurs je. To iznosi znači mesečno 7.777.777 evra i 77 centi. Ili 93.333.333,33 evra godišnje samo preko ova dva računa kod Raiffeisen banke. Da vam sad kažem, preduzeće Certus je imalo preko 8 računa u 4 poslovne banke samo u Srbiji. Ovdje su prikazani znači, prometi samo preko 2 računa kod Raiffeisen banke,
a gdje su ostale 3 banke i ostalih 6 računa i samo za promet u Srbiji. Tu nisu znači prikazani ni ceo promet u Srbiji, nego nekih 25%, a gdje je promet iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Južnoafričke republike, Ekvadora. U više od 8 država su uređaji Certusa bili instalirani i knjižili su isto ovakve promete. Sad, da biste razumeli o čemu ovdje pričamo, da se setimo onoga ugovora koji sam vam pokazao. Znači, to je ugovor koji je zaključen 2002. godine, znači o proizvodnji i distribuciji. I ovdje smo u članu 5 rekli od upotrebe softvera, odnosno procesinga, distributeri je u obavezi da od ostvarenog priliva čiji osnovni procesing pronalazaču plati 90%, a za sebe zadrži 10%. Odnosno, ako se setimo onoga malo prepominjanog aneksa ugovora između Telekoma, Certusa i proizvođača, znači DD-a, kako su delili dobit 34% Telekomu, 33% Certusu, 33% naknade distributeru. Certusu vlasništvo znači DD-a, on je i distributer, njemu pripada 66%. Sad, firma koja radi procesing, ona procesuira finansijske transakcije između maloprodajnog objekta i pružaoca usluga. To može biti banka, to može biti mobilni operater, može biti neka druga, znači, veliko privredno društvo, da se ono znači, ne bavi time. Ono prati novčane tokove. Ovdje je recimo lupam uplaćeno na kiosku 1000 dinara za Bus Plus ili za Telekom. On obavesti znači, pružaoca usluge i za to obavljanje procesinga ima određenu nadoknadu. Ona ide od 0,5 do 1,5%, zavisnosti od ko je mobilni operater, na primjer, u pitanju. Srednja prosječna vrednost je oko 1%. I kada sada pogledamo one ugovore, znači od ovih 93 miliona 333 hiljade 333 evra, samo po ova dva računa, 1% pripada firmi koja radi procesing, što je nešto preko 930.000 evra. Sad, ako se vratimo na one procente, 90% pripada vlasniku patenta koji je proizveo znači, taj softver, a 10% preduzeću Certus. Što znači da preduzeće Certus bi trebalo da dobije negde 93.000, nešto preko toga, evra, a kao fizičko lice DD koji je vlasnik tog patenta je trebalo da dobije negde oko 840.000 evra samo po ovome računu. Znači, dobije 840.000 kao fizičko lice i 93.000 kao vlasnik preduzeća Certus. Sad, ako ponavljam, pomnožimo da je ovo samo 2 od 8 računa i da ovdje nije ni 10% samo prometa u Srbiji. A gdje je tu još 8 država? Ako uzmemo da je u Bosni i Hercegovini oko 250 miliona evra godišnji bio prometa, da je u Srbiji nekih 12 puta bio veći u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a da je procesing rađen u 8 država, to su milijarde koje su prolazile znači, preko preduzeća Certus, gdje 1% ostaje Certusu, od toga 90% kao fizičkom licu DD-u, a 10% njemu isto DD-u kao vlasniku preduzeća Certus. Znači, znate koliko je on video novca od toga? 0. Manje nego Bogdan Ilić. On je video 7.500 evra, ovaj čovjek je video 0, a pritom je uložio 10 miliona evra. Pošto ja znam da činjenice opterećuju, ali kao pravnik ja volim da zaokružim celu priču i da prezentujem dokaze, bez obzira što znam da moji dokazi ubijaju. Evo da pogledamo samo još i ovu tabelu. Znači ovdje vidite bilanse preduzeća Certus za 2007. godinu. Znači ukupna aktiva 353 miliona 732 hiljade, kapital privrednog subjekta 43 miliona 568 hiljada, a poslovna dobit je 38 miliona 783 hiljade, 31 zaposleni. Znači 2007. godina. Sad, kada je izbio taj znači, problem i kada je krenuto otimanje Certusa, ja sam već u ranijim emisijama mnogo puta objašnjavao znači, da su svi poslovi imovina sa Certusa prebaceni na Lanus. Pogledajte 2007. godinu. Kompanija Lanus DO, iza koje stoje Nenad Kovač i Sava Terzić, a iza njih stoji vrh tadašnje Demokratske stranke na čelu sa Mikijem Rakićem, naravno i Borisom Tadićem, Draganom Đilasom i ostalima. Svi su umešani u taj posao. Znači 2007. Ukupna aktiva 14 miliona 138 hiljada, kapital privrednog subjekta ne postoji, a poslovni rezultati su minus 788 hiljada dinara i imaju 0 zaposlenih. Već sljedeće godine, 2008. kada je Certus otet, to sam objašnjavao, kada je Jadranka Dobrijević donijela privremenu meru da se vlasniku i direktoru, jedinom vlasniku i direktoru Certusa DD-u zabranjuje preduzimanje bilo kojih pravnih radnji,
pa na osnovu te privremene mere sudija Marina Tomić mu zabranjuje i da učestvuje u postupku koji se vodi protiv njegove firme, da mu se otima firma, gde mu zabranjuje čak i da uđe u zgradu Trgovinskog suda. Znači, te 2008. godine, znači kada je postavljen Predrag Bijelić kao zaposleni Lanusa za prinudnog upravnika Certusa, vidite kako se Certusova aktiva smanjuje, spala je na 48.440.000, kapital je 1.108.000, a poslovna dobit je 913.000. Ima 20 zaposlenih. A Lanus vidite kako skače, 533.075.000, kapital mu skače znači sa 0 na 88.186.000, a dobit iz minusa 788.000 za godinu dana mu skače na 83.743.000 dinara. Znači i 22 zaposlena. Znači ni iz čega sve otimanjem sa Certusa prebacuju na Lanus, jer se na taj način pumpalo preduzeće Lanus da bi 2010. moglo da zaključi ugovor sa Bus Plusom. Jer je tender raspisan isključivo za Lanus, jer je jedina firma koja ispunjava uslove tendera bila upravo Lanus. Faktički vlasnici Lanusa, što je priznao Nenad Kovač na suđenju koje je imao sa mnom, su bili on i Sava Terzić. Ponavljam, iza toga je stajao Miki Rakić i tadašnji vrh Demokratske stranke. E sad, pazite šta je apsurd. Znači, čoveku se otima firma. Oteto mu je 10 miliona koje je uložio. Oteto mu je 100 miliona dobiti i sa tim njegovim novcem se njemu otima imovina i potplaćuju se sudije, tužioci, plaćaju se advokati. Znači, njegovim parama bukvalno uništavaju njemu život, što je najveći mogući apsurd. Inače, napominjem, znači, najpre je pokušano ubistvo tog čoveka. On je preživeo nekoliko atentata. 3 puta je trovan. Otrovan mu je advokat. Znači, to nije priča rekla kazala, nego je rađene toksikološke analize na VMA-u, potvrđeno trovanje. Vođena je istraga u MUP-u. Svi zaposleni iz Certusa su išli na detektor laži još u to vreme. Pa kad nije uspelo trovanje, na druge načine su pokušavali da ga likvidiraju i pošto je uporno odbijao da umre, prešlo se na plan B. A to je otimanje preduzeća Certus. Znači, parama otetim od DD-a finansiralo se njegovo uništavanje. Preko, već sam pomenuo, ogromnog broja advokata i sudija, kako je išla ta pravosudna mafija. Već sam pomenuo te advokate, Goran Pejić Čeki koji zastupa Globatel, koji zastupa Bus Plus, bivši policajac, njegov kompanjon Vlada Gajić, evo vidite punomoćje Vlade Gajića, a njegovi kompanjoni Rade Terzić i Sead Spahović. Pazite sad, sestra Radeta Terzića, Biljana Subotić, sudija u Privrednom sudu. Žena Seada Spahovića, Ivanka Spahović, sudija u Privrednom sudu. Pa onda oni zajedno sa Zdenkom Tomanovićem, njegova kancelarija također u to uključena. Pa Lidija Marković, tu je Sead Spahović inače jedno vreme i radio. Pa Lidija Marković, bivša sudija Privrednog suda. Pa Vesna Lončar, supruga Zlatibora Lončara. Pa Zoran Stojković, bivši ministar pravde iz DSS-ove prve Koštunicine vlade, također isto, pored pomenutih, bio advokat Save Terzića. On ima desetine advokata koje je plaćao, gde ko može da završi. Pa Srđan Kovačević, glavni advokat Demokratske stranke, Đilasov advokat bio je u Presu i Dragana Đilasa lično zastupao. Broj 1 advokat dok je Demokratska stranka bila na vlasti. To je čovjek, znači, također zastupao Savu Terzića, podnese više puta tužbu u toku istog dana i povuče. Jer kad preda tužbu, vidi koji je sudija po rasporedu, ne odgovara mi nešto da zamenim, povuče, pa onda opet preda identičnu tužbu, pa opet povuče i tako više puta sve dok ne dobije poželjnog sudiju. I tužilaštvo na to ćuti. Pazite, znači nije da je zaveden predmet pa da on kad povuče mora da plati taksu, nego pre nego što se predmet zavede vidi ne odgovara mi sudija i tako do izbora poželjnog sudije. Pa Đura Živković, također kompanjon Čekija, Vlade Gajića, Seada Spahovića i Radeta Terzića. Njegova supruga Maja Živković sudila u brojnim predmetima, kao što sam pominjao. Pa onda imate pomenutu sudiju koja je sad u penziji, Jadranku Dobrijević, inspektor Miško Stojanović, njen ljubavnik, koji je nameštao hapšenje vlasniku, znači Certusa i nosiocu tog patenta pomenutom DD. Pa onda advokat Nenad Stanković, neopravdano, zapostavljen ranije puta, koji je intimu sudije Tatjane Vlajsaljevi, sudije Privrednog suda, koji je isto preko nje završavao otimanje imovine. Vidimo da je on i podnosio pravne radnje za Globatel. Advokat Dušan Milašinović, kog sam pominjao, koji ima punomoći u svim predmetima Save Terzića, ali se nikad ne pojavlja na suđenjima, on ide i uništava dokaze. Znači odlazi i gleda, razgleda spise predmeta i onda krade i jede povratnice, jede dokaze. Brojne kolege idu, kupe mu čokoladicu i kažu jedi bre Dušane nešto čoveče, jedi čokoladicu, nemoj da ideš da jedeš spise iz predmeta. Pa onda tužilac Ljubivoje Đorđević, koji je kum
po sopstvenom priznanju Nenada Kovača, koji je sada prvi i osnovni javni tužilac koji upravo tereti i goni i baku Praseta. Znači, koji je se okumio sa Nenadom Kovačom dok je kao zamenik u višem tužilaštvu držao prijavu za patent, znači krivičnu od DD-a u Fioci, koji vodi nezakonit postupak protiv DD-a koji je zakoniti vlasnik Certusa, koji mu namešta pritvor, a da krivično delo za koje se tereti ne postoji u krivičnom zakonu kao krivično delo, odnosno dekriminalizovano je. Tužilac Goca Čolić, koji su postavili Rade Terzić i Sejac Pahović i koja je preko svog zeta, ovog Kopčalića, koji je Đilasov kum, koji je oženio njenu rođenu sestru, znači primila 610.000 švajcarskih franaka. Znači, Nenad Kovač u kafiću Moda u vreme kad se otimo Certus platio 610.000 švajcarskih franaka da Goca Čolić odredi pritvor DD-u, a da apsurd bude veći, u tom periodu je Certus podigao 2 miliona švajcarskih franaka kredit i od tog kredita, od tog novca je upravo, znači, to naručivanje pritvora finansirano. Pazite, dokle je to išlo, da je Telekom Srbija, njegov direktor Draško Petrović i koordinator vlade Republike Srbije za Mobtel, Zlatko Trkulj, oni su slali dopis svim sudovima da je DD neprijatelj državni. Znači, neprijatelj Telekoma, neprijatelj Mobtela, neprijatelj države i da sudovima nalažu da on mora da izgubi sve sudske postupke. Zvanično tu su potpisali i slali takav dokument. Imate Agenciju za privredne registre koja 6 mjeseci neće da izvrši odluku Vrhovnog suda i da upiše DD-a kao vlasnika Certusa. Imate Zavod za patente koji više puta poništava patent DD-u, Vrhovni sud mu vraća i oni ponovo donose rešenje o poništavanju patenta. Da se menjao, 6 puta je to išlo, da se menjao zakon da bi se upodobio, mogućnosti da mu se obara patent, da može bilo ko, ne treba mu pravni interes da osporava nečiji patent. I on dobije na sudu, ali Zavod za patente ponovo, znači 6 puta uporno donosi nezakonito rešenje. Znači nezakonito rešenje i evo, patent je, znači 2001. 2002. registrovan, 20 godina važi patent, evo 2022. znači istekao je, a u svom tom periodu on nije imao nikakvu korist od tog patenta, nula je zaradio i sve vreme mu je nezakonito otimano. Znam ja da će mnogi sad od vas kad ovo pogledaju reći ju brate, ali si ga nas ubio, smorio si s činjenicama, ko će ovo sve da popamti. Ali ljudi, verujte, ovo nije ni 0,01% od dokumentacije i od cele priče. Znači, kad bi ja to sad sve trebao do detalja da vam razložim, to ne može normalan čovjek ni da pojmi da tako nešto može da se desi. I zahvaljujući tome što sam ja dugo u tome, zato što sam lično i na svojoj koži osjetio, ja jako dobro znam kako taj sistem funkcioniše. Znači, bilo ko, evo ni Bogdan Ilić ili bilo ko, nema šanse, znači morao bi da prođe ohoho. Zamislite tog čoveka koji se više od 20 godina bori, koji je sve to preživeo i izdržao i opstao u toj borbi. Jedan jedini je takav koji je uspeo to da izgura. Da mislite sad neko ko nema 5.000 evra pa obrisali bi ga kao gumicom. Ne bi mogao da postoji. Evo, Bogdan Ilić ima pratioce. Veliki kanal, 2.100.000 pratilaca, obrišaše mu kanal. Udaraju mu strajk na drugi kanal, idu da ga brišu. Pa čekajte ljudi, da li ste vi normalni? Znači on, dečko, znate koliko bi mu trebalo vremena da sve ovo sagleda, da sve ovo pohvata i da sve shvati šta mu se dešava i šta oni sve mogu da mu napakuju i šta da mu uradi. Znači, da sam to prođe pa 20 godina pakla. Ako to pretraje, onda bi on sve ovo mogao da priča i onda bi on sve ovo mogao da zna. Zato se ja i borim, bre. Čekaj, bre, kako ti brišeš nekome YouTube kanal? Ljudi, jeste vi normalni? Znači, ovo sve sad što sam ja rekao u ovoj emisiji je moje autorsko delo. Svaka moja emisija, svaki moj javni nastup na YouTube-u je moje autorsko delo. Kako može ta platforma koja nam pruža mogućnost da pričamo kao autorsko delo, da nam briše autorska dela? Da li ste vi normalni? Sad zamislite da potkrene se sudski postupak na osnovu neke od mojih emisija. I YouTube obriše moj kanal. Sad nema emisije. Da li vi mislite da bi sud obustavio postupak? Jer neko je skinuo emisiju i posjeduje. Ja kažem, dobro, gde je to objavljeno? Pa objavljeno na YouTube-u. Pa i dokaži, obrisan taj kanal. Kako bi sud postupao u toj situaciji? Pa rekao, boli me ovo što je obrisan taj kanal. Pa čekajte malo, kako onda možete da brišete te kanale? Znači ovdje se zato i zalažem da se to zakonski uredi. Kad ja budem ministar pravde, bit će uređeno. I neće moći više tako da se brišu niti nalozi na društvenim mrežama, niti kanali na bilo kojoj platformi. Znači to država može i jasno je pokazatelj. Znači i primjer Poljske i primjer nekih drugih država koji su to zakonski uredili. Tamo se ni Google, ni Facebook, ni bilo koja
platforma i mreža ne ponašaju na način na koji se ponašaju u Srbiji. I tekako znaju da poštuju zakon. Znači, sve je stvar države. A da se vratim znači, na ceo ovaj slučaj. Pazi, sad pogledajte i uporedite cifre. Znači, ovdje imamo cifre kod Bogdana Ilića 10.000 evra koliko su mu ostali dužni, a ovdje u slučaju otimanja patenta i imovine i Certusa, to su u pitanju milijarde. Znači, milijarde. Jedan jasan i ogroman finansijski interes. Taj čovjek je imao nesreću da je on i pronalazač, i vlasnik, i korisnik istovremeno patenta. To je jedinstveni slučaj u svetu. Nigde u svetu nije postojao znači, da je istovremeno neko ko je smislio i proizveo patent i korisnik patenta. Znači, obično imate neku firmu, kompaniju koja je vlasnik patenta. Ta primjer, onaj naš inženjer Ilić, on ima preko 600 patenata za baterije i stoji pronalazač Ilić, ali korisnik patenta Varta. Kao što imate, ne znam, GCM mrežu ili internet, to je neko proizveo i smislio, ali je vlasnik, odnosno korisnik, američka vojska. U ovom slučaju, to je jedinstven slučaj u svetu da je isto lice istovremeno i proizvelo, vlasnik patenta i korisnik patenta. Inače, da znate, znači, u patentima imate rok od 90 dana, znači u svakoj državi po prijavi, da država može da reaguje da kaže ovo je stvar od nacionalnog značaja, ne može tako da se upiše znači, korisnik patenta, patent ide i upisuje se na državu, a to lice može da ostane, razvija, dobija sve državne resurse. Znači, to tako funkcioniše u svakoj državi. Tako je bilo sa, recimo, internetom i sa američkom vojskom. I u masi drugih slučajeva. Znači, ovdje je jedinstven slučaj. I naravno, kad su shvatili znači, ljudi na politici moći, razne službe, stranci, to nikome nije odgovaralo kolika je moć tog patenta i koliki je to novac. Ogroman se sistem obrušio na tog čoveka. I on je prošao pakao. Ako vam ovo nije bilo dovoljno da vidite kakvim se finansijskim interesima radi, samo ću vam ilustrovati još jednim primjerom. Sjećate se svojevremeno, znači pre nego što su izmišljen taj POS terminal za uplatu dopune mobilnih telefona, da su svi dopunjavali preko Grab kartica. Znači, Grab kartica proizvodnja njena košta. Znači, to je posebna plastika, zaštita i to ima određenu cenu. I prodavani su u ogromnoj količini. Većina ljudi je tada bila na prepaid varijanti. I naravno, najviše je bilo onih kartica sa manjom vrednošću poena. Znači, onih od 100 dinara. I one su skuplje, zato što ova od 1000 dinara vredi 10 puta više, ali ljudi su obično kupovali ove, a proizvodnja cene je ista. I mesečno je samo Telekom na plaćanje Grab kartica izdvajao 3,5 do 4 miliona evra. Mobtel je imao još veći udeo u tržištu, on je izdvajao još više. Mobtel je bio tada 55%, Telekom 45% otprilike tržišta su pokrivali od 5,5 miliona korisnika koliko je u tom trenutku bilo. Kada je osmišljen ovaj patent i ovaj uređaj, izbačen je taj trošak od Grab kartice. Sad pomnožite puta 12 i dođete do cifre. Samo Telekom 45-50 miliona. Znači oko 90 do 100 miliona mobilni operateri u Srbiji su godišnje uštedeli zahvaljujući ovome izumu. I sad prirodno i normalno je da kada vi uštedite nekoj kompaniji na osnovu vašeg autorskog dela i vašeg patenta, da ona vama plati za korišćenje tog patenta, pa recimo barem 50% od tog troška. Evo, 50% tebi, a 50% je moja čista zarada, je li tako? Znate koliko je vidio čovjek od autorskog dela? 0 dinara. Nije dobio ništa. Niko u svetu mu nije osporio autorsko delo. Niko u svetu mu nije osporio. Ali on nije video nikakvu korist. Znači, ja pričam sada samo o Srbiji. Gde je tu, recimo, pomenemo Turkcell sa 38 miliona korisnika, svi su na prepaidu bili. Gde je tu Deutsche Telekom koji ima 68 miliona korisnika samo u Nemačkoj. Znači, on sve njih može da tuži za autorsko delo, ali ne može kad ovdje ima problem da mu se osporava patent. Mislite da to nije moguće? Pa samo se setite slučaja Aleka Kavčića, koji je dobio $700 miliona odštete na sudu, zato što su koristili njegov softver. Ali to može u Americi, jer tamo nema Vlade Gajića, Zdenka Tomanovića, Seada Spahovića, pa ne može se radi kao što se može u našem pravosuđu. Kod nas sve može. I na kraju, pazite, on i dan danas nikomu nije osporio da je njegovo autorsko delo i ispada da je on sam sebe zajebao. On je imao više patenata i da njegov patent jedan od DD-a poništava patent drugi poništava treći, a treći poništava prvi. Možete zamisliti to ludilo. Mislim, ja ne znam da vam objasnim kako je to moguće. Jer to ne da nije moguće po pravu, to nije moguće po zdravom razumu i zdravoj logici. Ne pitajte me kako, ali to eto, imate takvu odluku u Srbiji. Znači, potpuno jedno
nenormalno ludilo. Onaj zakon koji sam pominjao, koji se menjao se u vreme Vučićeve vlasti. Znači svi ovi problemi nastaju i dešavaju se. Prva vlada, odnosno vlada DOS-a, pa vlade Koštunice, prva vlada druga Koštunice, pa vlada Borisa Tadića, odnosno Demokratske stranke i Ivice Dačića. Gro tih problema. Vučić nije bio ni u naznakama da dođe na vlast. Ali se isto nastavlja i kad je Vučić došao na vlast i menja se i taj zakon o patentima i čovjek i dalje je pod problemima i njemu se određuje pritvor i sve ostalo. Znači imate jedan kontinuitet koji dokazuje da se u Srbiji ništa od 2004. 5. do danas nije promenilo. Znači, to su iste sudije, isti tužioci, isti advokati, političari gledaju, boli ih uvo, znaju sve, samo daj kad dođem na vlast da dobijem ja svoj deo kolača. I svi to oni znaju. To zna i Ivica Dačić, i Dragan Đilas, i Boris Tadić, i Aleksandar Vučić. Zato se ne pominje nigdje ime Nenada Kovača, zato je on za sve tabu tema, znači niko ne sme da ga spomene. Znači, od jednog sitnog šercera mobilnih telefona iz 2004. ponavljam, on je postao 2010. najveći srpski tajkun i najbogatiji. Danas vedri oblači, znači i Tehnomanija, i Win-Win, i ne znam, zastupa Siemens i Huawei i mesečno 4,5 milijarde ispostavlja fakture Telekomu 4,5 milijarde dinara. I ima 25 kompanija u ne znam koliko 12 zemalja, plus desetine kojima je faktički vlasnik i koje se vode na druga lica i po offshore. Zato ga niko ne spominje. Pa sad vi vidite koji je tu bio finansijski interes. Ali pogledajte sad u slučaju Bogdana Ilića. Ista lica se pominje, Sava Terzić kao suvlasnik Globatel i Željko Mitrović koji je ovde, ponavljam, Sava Terzić je odgovoran za sve ovo, a krivo sedi, a pravo besedi. Znači, Željko Mitrović je isti ološ kao Sava Terzić. Oni su se zato savršeno našli. Ali je Sava Terzić to lice koje je reklo da Bogdan Ilić nije ispunio svoj ugovor. Oko čega su oni napali na dečka? Zbog 10.000 evra. Koji su to cigani i klošari. Ali šta to pokazuje? To samo pokazuje da jedan i drugi nisu vlasnici svega toga. Znači oni se predstavljaju kao uspešni biznismeni, a u stvari su oni samo figure, iza njih stoje drugi moćni ljudi. Nisu oni niko i ništa realno. Zato im i treba tih 10.000 evra. Sava Terzić radi za platu kao što je radio 2001. za 10.000 maraka, kasnije evra. Do dana današnjeg radi za tih 10.000 evra. Zato mu treba da klepi Bogdana Ilića za 10.000 evra. Isto tako i Željko Mitrović nije vlasnik Pinka. Znači oni su samo figure i samo se predstavljaju i promovišu. A Bogdan Ilić, znači da bi mogao da se odbrani od cele te mreže, pa on mora da dobro sagleda kakva je to hobotnica da bi mogao da predupredi. Ja sam u prošloj emisiji pomenuo, pa sam kasnije video, možda sam bio nejasan u objašnjavanju. Znači, kada je Poreska uprava upala kod pomenutog DD-a u 9 njegovih firmi i odnela 376 registratora, da nije obeležila koji je dokument uzela. Jer po proceduri svaki dokument bi morao da bude zaveden. Šta se nalazi u svakom registratoru. Posle 3 meseca kad su hteli da mu vrate, čovjek je tražio da sa advokatima izvrši primopredaju na zapisnik svakoga dokumenta. Da bi se tačno znalo šta mu je vraćeno. Jer oni su međuvremenu izvuku originalne fakture. I sad kad biste vi primili to nazad, tu dokumentaciju da je neobeleženo, posle 15 dana vam dođe poreski inspektor, tačno zna šta su uzeli i traži vam taj dokument. Iako nemate problem. Ako biste izvršili analizu, pošto imate naravno kopije i vidjeli šta vam fali, a opet nemate originalni dokument, onda zovete poslovnog partnera i kažeš daj mi onu fakturu, molim te, ponovo izdaj, izgubio sam. Čovjek vam izda ponovo originalnu fakturu, a oni izvade onu prvobitnu koju su uzeli i kažu aha, krivično delo, muljaš duple fakture, imaš i uhapse i vas i tog čovjeka koji vam je to izdao. Znači, zbog te navlakuše čovjek je tražio da se izvrši primopredaja. Pošto je uhvaćena Poreska uprava u krivičnom delu, da bi se pokrio taj kriminal, krenuli su dalje u kriminal. Gurnuli su sve to što su htjeli da mu nameste u 20 krivičnih postupaka. I u svih 20 je, preko 20 je bilo, svima je oslobođen. Od 52 krivice u 51 je oslobođen i ostala mu je ova jedna koju vodi kum Neše Rominga. Pazite, kum Neše Rominga, za pravni interes Neše Rominga i Save Terzića, goni pomenutog DD-a, sudi mu rođaka žene Save Terzića, Marija Janković Debeljak. Save Terzića žena je devojačko Janković. I određuje se pritvor za delo koje nije krivično delo. A apsurd da bude tu najveći. Pazite, vidjeli ste priznanicu. 2 priznanice da je u kešu Sava Terzić primio isplatu novca za kupovinu preduzeća Certus. Znači, priznanice ste vidjeli. U tom sudskom postupku gdje se osporava vlasništvo nad Certusom, navodno falsifikovani ugovor, pomenuti Dušan Milašinović, advokat,
je otišao u arhivu trećeg suda gdje je bio overen i stajao primjerak originalni tog ugovora i ukrao taj ugovor. Otišao je kod Vukmirice koji je bio šef arhiva, tražio je da izvrši uvid ugovor, čovjek mu doneo ugovor. A onda mu je tražio donesi mi knjigu overe, on je otišao u drugu prostoriju nekih 20 metara, uzeo knjigu, za to vrijeme Dušan Milašinović zamenjuje ugovor. Kad dolazi Vukmirica, on kaže ne treba, sve u redu i otišao je. To je sve Vukmirica i svedočio na sudu i potvrdio. Tako je ukraden ugovor. Pošto je postojao naravno originalni primjerak ugovora i u sefu kod DD-a, šalju mu profesionalnog lopova Dumanović Dušana, koji krade iz sefa, znači ništa drugo ne dira, krade samo taj ugovor. Bio uhapšen i rekao ja sam bacio ništi ugovor. I Sava Terić koji osporava postojanje tog ugovora, iako postoje priznanice, na televiziji Pink je izjavio da je nestao ugovor o prodaji Certusa. Pazite, nestao ugovor koji on tvrdi da nikad nije ni postojao. Pazite šta je to, pamet oće, ali jezik brži od pameti. Sam to izjavi. Da ne govorim što Dragiša Kujović, prethodni vlasnik Certusa, javno na sudu svedočio da je upravo pomenutom DD-u prodao preduzeće Certus i da je on 100% vlasnik. Sve to naše sudove ne interesuje i idu da satru čoveka. E sad, opet, ovdje mi je jasan interes, ali ovdje ove džukele za 10.000 evra. Jasno je da nisu oni iza svega toga, nego da su oni samo mali pijuni, da neki drugi stoje iza njih. Ali mi je zanimljivo ovdje, htio bih da napomenem da je jedan youtuber Čoda, koji inače podržava Baku Praseta, nedavno imao jednu zanimljivu izjavu i rekao je da će nešto da učini ako se pokaže da Željko Mitrović ostane bez vlasništva u Pinku, odnosno zabrani se zadruga. Pošto ja pouzdano znam da Željko Mitrović nikad nije bio vlasnik Pinka, nije ni danas, znači od momenta osnivanja do danas, ostalo je još samo da se zatvori zadruga, tako da Čodo, šta da ti kažem, peri zube i spremi se. Evo da iskoristim i ovu emisiju i ovu priliku da pitam možda Bogdana Ilića da on postavi neka pitanja Željku Mitroviću koja sam ja do sada više puta postavljao, ali meni neće nikada odgovori. Pa možda njemu bude odgovorio na neko od ovih postavljenih pitanja. Na mene se pravi oposob, ne smije da odgovori. Meni čak ni pošteno ne zna da napiše otvoreno pismo javnosti koje on tako voli s vremena na vreme da nekome uputi. Kad je meni pisao, ja sam se baš bio razočarao, rekao ko da ga je Filip Išnić pisao, slep čovjek pisao. Znači, M je nerazumljivo, M je nejasno, me zovu ljudi, smeju se, kažu šta je ovo, Bog te vidio, on ne smije da te pljune. Znači, mora i da provuče nešto i pozitivno u nebulozama koje piše o tebi. Pa onda, ajde, možda će tebi Bogdane pre da odgovori, da ga ti priupitaš. Evo, ponovit ću ta pitanja, sada imam ih po raznim emisijama i javnim nastupima, sad neka budu koncentrisana na jedno mesto i bit će i neka nova pitanja koja mu do sada nisam postavljao. Najpre dužan je odgovor na koji račun i čiji je to račun u Ukrajini je uplatio $5 miliona iz kredita koje je dobio od Kostića preko njegove AIK bankera $27 miliona. Naime, prvo neka kaže koga je spojio sa Miodragom Kostićem, imali su višesatne pregovore i razgovore i na kraju su dogovorili da mu AIK banka da $27 miliona kredita za onaj poreski reprogram koji je trebao tada da pokrije. Pa je prva tranša bila $5 miliona i kada je prebacio Ukrajinu na određeni račun taj iznos od $5 miliona, tek mu je uplaćena druga tranša od $22 miliona. Pa sad Željko reci kome si morao da platiš proviziju na taj kredit i za šta je korišteno tih $5 miliona. Drugo pitanje koje bih mu postavio tiče se šta zna o motivima i šta zna o likvidaciji Zorana Todorovića Kundaka. I da li je napredovao posle Kundakovog ubistva u julu. Treće pitanje na koje bi bilo lepo da Željko Mitrović odgovori jeste da li je i koliko pevačica i voditeljki podvodio Bebi Popoviću i Gabrielu Escobaru. I da li su Beba Popović i Željko Mitrović Gabriela Escobara predstavljali kao šefa mafije. Gabriel Escobar to vam je ovaj pomoćnik zamjenika drugog pomoćnika od zamjenika. Znači ovaj Kurton u američkoj diplomatiji koga ovdje primaju i o kome govore u hvalospevima. Vučić ga prima kao da je on neki faktor. Kod koga su sad išli na ekskurziju Dragan Đilas, Marinika Tepić, Borko Stefanović. Znači njega su
predstavljali Željko Mitrović i Beba Popović kao šefa mafije, podvodili mu voditeljke i pevačice, a on je podelio vizit karti, ja mislim da nema pevačice i voditeljka koja nema vizit kartu Gabriela Escobara. Pa reci ti nama, Željko Mitroviću, malo o tome. Još jedno pitanje za Željka Mitrovića tiče se onog što sam i pričao u prošloj emisiji. Da li je tačno, znači da si plakao i ti i Milica ispred Šumeta moleći ga eto da vam oprosti i da vam ne dira Pink televiziju? Ono kad vam je 2001. upao sam Ljubiša Buha Šume u televiziju i rekao sad je ovo sve moje. Znači zvao si Bebu Popovića na telefon, Beba nije smeo da ti se javi, nije smeo da ti pomogne, bio je tad pobegao u Beč. Sad zamislite tu scenu. Znači, taj Željko Mitrović koji nam se predstavlja kao moćni, kao silni, koji drma, vedri, oblači, koji ima medijsku imperiju najjaču u ovom delu Evrope. Znate kako se on kurči. Znači, kad onako sav pun sebe izađe, on je Tesla, pronalazač, milioni, uticaj, gledanost. On je veličina i sila. Uđe jedan Čume. Znači, jedan, pazite, sam uđe u televiziju njegovu i kaže ovo je sad sve moje. I da nije toliko ovaj plako i toliko ga molio, kumio, preklinio da se Čume na kraju sažalio, uzeo bi mu televiziju. To vam je slika moćnika Željka Mitrovića. Sad još da pitamo Željka Mitrovića, tiče se baš ovih utaja poreza o kojima sam govorio. Da li je tačno da si ti reketirao privrednike posle 2000. godine, odnosno tvoja televizija, a to ti je omogućio DOS. Praktično, u stvari je preko tebe DOS reketirao privrednike i Beba Popović da moraju da uplaćuju kao reket sekunde reklamiranja na Pinku. I tada se znalo, znači da ne možete da uđete u C-market tadašnji da se prodajete, da ne možete da uđete u apoteke da prodajete svoj proizvod, znači otvoreno vam kažu da biste ušli, morate da se reklamirate na Pinku. Kako su ti oni uplaćivali novac? Znači, na račun offshore firme u inostranstvu, je li tako? Evo, samo reci kako ti je Lale Sekulić uplatio 850.000 tada maraka, na koji račun ti je uplatio i da li ti je uplatio sa Habit Farma ili sa Best Farma. I odmah da pojasnim, sve te reklame koje si naplaćivao, bilo u kešu, bilo da su ti uplaćivane na offshore račune. Znači, to nisi uopšte prijavljivao u svojim poslovnim knjigama. Znači, uslugu si reklamiranja ovdje izvršio, ali to nije ušlo u bilanse tvoga preduzeća i nisi platio porez. Oštetio si državu. I ti sad bez brama i srama nekoga prozivaš da je dužan za porez. Ej, kako ti nije sramota, bre, idi uđi u zadrugu, zagrli drvo mudrosti i ispovedaj se. Hoćeš sada ti navedem, znači sve jednu transakciju. Ovo za Laleta Sekulića je jedna od 1000. Znači, za svaku mogu da ti navedem. Znači, da li si je primio u kešu, da li si je primio na račun, da ti dam brojeve računa, da ti dam swiftove. Ali polako, jedna po jedna. I samo reci kome si taj novac prosleđivao, jer si ti samo zadržavao deo novca. I odmah da ti kažem, ja znam, znači za svaku transakciju, kome je išao dalje taj novac i koga si isplaćivao, ali hoću od tebe to da čujem da ti to kažeš. I još jedno pitanje za Željka Mitrovića. Reci nam, ko je pravi vlasnik Pinka od osnivanja? Da li se sećaš u kom lokalu na Dedinju si upoznao svog i tadašnjeg i sadašnjeg gazdu, koji je od osnivanja većinski vlasnik Pinka, a sastanak si zakazao i na njega si otišao preko tvoje kume Gale, koja ga je zakazala preko svog intimnog partnera, jednog tada državnog zvaničnika i moćnika, koji je na njenu molbu organizovao sastanak i upoznao te sa pravim gazdom Pinka, koji do dana današnjeg je većinski vlasnik. I evo baš sad kad sam krenuo ovu emisiju da snimam, video sam da je izbačen novi video na YouTube kanalu Baka Prase 2 i da se Bogdan Ilić bavio slučajem smrti Ive Bodrožić. I pošto sam pogledao, to me je inspirisalo da uputim ja jedno pitanje. Inače, gledao sam, ima tu dosta onako i tačnih stvari i preneto je na jedan Bogdano Ilićevski način, onako krajnje zanimljivo, ali suštinski glavnica nije tačna. Evo sad ću ja da ovim pitanjem to pojasnim. Znači, Željko Mitroviću, ti reci da li si bio pre smrti Ive Bodrožić kod nje u sobi i da li si joj ti dao kokain veće čistoće nego koji je ona redovno uzimala, od koga je overila. Jer Iva Bodrožić je umrla od overdoza. Zato što je uzela čist kokain. Znači, Željko Mitrović je obezbedio taj kokain, ona se drogirala, za razliku od Mitrovića koji je dole silazio na slavlje, na taj rođendan,
i pio da se spušta. Ona je bila u sobi i nije koristila alkohol, nije imala čime da spusti taj nivo kokaina i overila je, zato što nije ranije uzela čistaka. Naravno da je diler dao Željku Mitroviću čistaka, da on nije znao da je to čistak. Ali je ona, ili je znao, u to ne mogu da ulazim, znači to treba policija u svojoj istrazi naravno da utvrdi, ali je ona umrla od overdoza, odnosno od prekomernog unosa kokaina. Zato je nastala panika, zato je, znači, jer je prvi obdukcioni nalaz na VMA koji je odmah rađen to potvrdio, zato je za manje od 2 nedelje, dok još nisu stigli rezultati prvog veštačenja, izboksovo da se uradi super veštačenje, gde je tobože nađen propofol kao razlog smrti, a sklonjeno da je u krvi pronađen kokain. I zato je morao hitno da se izmisli taj medicinski tehničar da se na njega svali krivice. Jer znate šta je tu ključni problem? Kada neko umre od overdoza, znači od kokaina, šta radi policija? Odmah ide i istražuje ko je dao kokain. Znači to je prvo i osnovo i ključno pitanje. Naravno, šta će Željko Mitrović da kaže? Iva je sama kupovala kokain. Znači da mu uzmu vlas kose, znači tu se vidi, našli bi mu sve moguće droge. Znači od marihuane, hašiša, heroina, kokaina, čovjek se drogira veći deo svog života. Znači jasno je da je on nabavio taj kokain. Sad, ko je dao kokain veće čistoće? To je posebno pitanje i ko je imao interes. Jer morate da shvatite, priča se Iva Bodružić je bila ljubavnica Željku Mitroviću. Ne, Iva Bodružić je bila faktička žena Željka Mitrovića. Milica Mitrović je bila samo formalna žena. Ali je prava žena i pravi gazda na Pinku bila Iva Bodružić. Ona je upravljala tom firmom. Ona se za sve pitala. Željko Mitrović je bio potpuno ženu, decu nije ni primećivao. To znaju svi po gradu. Oni su se javno pojavljivali, nisu se krili. Znači ta kuća koju je pomenuo u svom videu Bogdan Ilić je preko puta američke ambasade. Ali svi su znali, pazite, može da ga zove Milica Mitrović na telefon. Mogu da ga zovu deca, on se ne javlja. Kad ga Iva Bodrović zovne da je na sastanku sa Obamom, on se javlja. Znači, to je taka bila veza, znači, ludačka, baš, znači, u tom periodu vi ne možete da nađete ovo što se sad nalazi slike sa nekim drugim ženama. 7 godina i više od 7 godina su oni bili u vezi. Znači, ona je bila praktično njemu faktička žena, iako je on imao zakonitu ženu, ali on je bio potpuno posvećen Ivi Bodrožić. Ko je imao sve motiv da ukloni Ivu Bodrožić, pa možda mogu je da ima motiv ili Željko Mitrović ili da ima Milica Mitrović. Ja zaista u to neću da ulazim. Znači, ključna je stvar da je neposredno pre njene smrti u sobu ulazio Željko Mitrović. Jer je on išao gore-dole, znači sa tog slavlja, penjao se u tu sobu i oni su se zajedno drogirali. Ali je, pazite, Željko Mitrović ne koristi 100% kokain. On koristi maksimalno 20% mešavine. I sad zamislite, on Iva Bodružić kad unesu, povuku crtu gde je 100% kokain i odmah unese 2 grama kokaina jer je navikla, misli da nije te čistoće, to ode tahikardija, ode srce gore. Znači, to totalno ludilo. A ona nije pila alkohol da se spusti. I ona je umrla od overdoza. Ta supstanca propofol koja je nađena kod nje u krvi, pa taj lek se razgradi za 3 sata. On ne bi mogao da bude nađen ni na prvoj obdukciji, kamoli posle 2 nedelje da bude pronađen u krvi preminulog kome se radi obdukcija. Znači, to je jasno da je ta tek druga obdukcija potpuni skandal i da je izmišljotina. I predstavlja ozbiljno krivično delo. Znači, razlog smrti je prevelika upotreba kokaina. I ponavljam, šta radi policija u toj situaciji? Policija u toj situaciji ide i gleda ko je prodao taj kokain. I trag bi vodio ka Željku Mitroviću. Zato se on bio uspaničio. Zato je nastala frka. I šta je epilog? Pa dala mu je Milica Mitrović alibi. Jer rekla da je on sve vreme bio na proslavi, da se nije udaljavao. Oni su zajedno otišli iz Hajata, kući, znači ona mu je pokrila i dala alibi. Mogla je ona da ga namesti, ali ona ako ode u zatvor, ona neće preuzeti Pink. Posle toga ponovo Pink preuzimaju ona i njen bliski srodnik Sveta Milićević i oni se pitaju na Pinku. Željko, ponavljam, je figura. Ali ne bi mogla da je smestila ga u zatvor da preuzme Pink zato što prave gazde nisu pustile Željka niz vodu. Da su ga oni pustili niz vodu, lako je skloniti Željka Mitrovića. Ali je njima i dalje bio potreban, zato je ona odlučila da ga veže praktično sa tim alibijem i tako je on ostao njen dužnik i zato je ponovo vraćene dizgine njoj i njenom
kažem, ponavljam, bliskom srodniku Sveti Milićeviću, da upravljaju Pinkom. Sjetite se samo onog incidenta koji je nastao 2011. godine, kada je on optužio rođenu sestru Milice Mitrović, Lolu, i njenog muža, fudbalera bivšeg Zlatka Krpotića, da su ga oni trovali. Znači, to je bio taj sukob dok je on bio u ljubavi i dok je Iva Bodružić bila živa. Ona je 2004. Ubijena čistim kokainom. Naravno da njoj nije dato slučajno taj kokain. Znači, da je neko pogrešio pa da joj dao čistaka, to je nemoguće. Jasno je da je ona ubijena. Sad je na nadležnim istražnim organima da utvrde ko je ubio, a ponavljam, ključno je pitanje, znači, na koje Željko Mitrović treba da odgovori, da li je bio pre smrti Ive Bodružić kod nje u sobi i da li su se oni drogirali i da li je on doneo taj kokain. Znači, ajde ti nama, Željko Mitroviću, na to pitanje odgovori. Što se tiče slučaja Željka Mitrovića i bake Praseta, završio bih sa jednim vicem. Uhapse jednog momka zbog razbojništva, znači opljačkao je banku i drže ga u pritvoru, čeka suđenje i zove ga baka na telefon, mogu jednom nedeljno da se čuju. I baka ga zove i sad tako pričaju oni, pa dobro bako, kako kući, šta se dešava? Ona kaže, kaže, problemi, kaže, sine, ti mi nisi tu, otac i majka su ti u Holandiji, nešto su se zadržali, ne mogu da dođu, a trebala bi da porem njivu, znači, ali nema ko da mi pomogne pošto tebe nema. A on kaže, bako, pa koju njivu? Pa znaš kako koju njivu, onu našu njivu. Znači, nemamo mi 100 njiva, znači, tu njivu. A on kaže, joj bako, nemoj tu njivu nikako da oreš, tu sam, kaže, zakopo plen i dokaze za ovo za šta mi sude. Završe oni razgovor i posle 7 dana ponovo ga zove baka i kaže, kako si bako, što ima novo? Kaže ona, joj ne pitaj, kaže, dan pošto smo mi završili onaj prošli razgovor, pojavi se policija sa svom mehanizacijom. Preorali su i prekopali celu njivu, ali na svu sreću nisu pronašli ništa od onoga što si rekao. Nasmeje se ovaj momak i kaže, pa naravno bako da nisu pronašli, ni nema tu ničega. Ja sam ti odavde pomogao koliko sam mogao. Teži deo posla sam ti odradio, njiva je porana, sad ti nađi nekoga da ti to poseje.